Maune ira la fisi afi kenele. Mi gede releti amenyime. Eye enu amenyia le gbogome kple nutilame ye gome nye nuka gome jeje yeye. Elabene khle nu va se de amandre ne do enyilia esunu yeye be gome jeje. Yesaya pa gbanle etabla ne voto kiki yu aseke ebe poda me le nu yeye woke le releti amenyia mea mawu le nu yeye woke lo pa gbeme. Mawu anabe montata ado gbeji le releti amenyi yamela enu matron azutotro le wopa gbeme ebe mi ga donu gbade gbenu o eye mi ga lenu kude nu si o jova ilanu o poda mele nu yeye oge me gblonya di bena jifo ne wo nu yeye le wa gbeme mawu maku Mawu matro ne denu wofe nyame le gleti amenyi yame nenye be jidudu te denanu amepe nyame eye totrovana mawu yikenenye enu matro trola ne kpo nublani na nenye obenu vo oba zoli zozo obevu dada ofa gbenono nu yo ne wole nyanya kple manyame wawe zumokenu na obena mawu mata denu wonyamo mawu mata gede mena ola ekema enye mawu peklu mawu pamea me dugbeda be nublani popo pe gbogbo mawu pe nublani popo pe gbogbo mawu ne kpo nublani na o mawu ne kpo nublani na o ne wa he totro ye va wa gbeme azon ke tunasi wa meika made profide wa meika me ade le tepe de le gbogbo bena emme manyo na o wa matia do taola me gblonya di bena leti amenyi ya me enu yeye aje gome le opa gbeme ma wa ko adadeta o ma fa anyi gbon ma wa do deji o ma fa anyi gbon baba na me de na cho ide hun no gbo bo ko no gbo sakpate de gbo legba de gbo vedu de gbo mamisi de gbo na made cho ide tepe sha tepe ya onwure di be na lanu si lanu wa tude o pa gbeji ya ma jeji o eye wa bu fon adesia de ikecho de nu me gblonya di de nu o be na me de la fonu le judi le klodi zo inade tepe de inade nade wo gacho gblenu tu wa gbentila amia ati tepe ma le Yesu ben come ma upenu du sineva jio eye gleti ye ya me enu ye ne jolo wa gbeme le mnya petokle mnya de la Yesu ben come ese ma upama apostle Victor Humpati pegbe eye amesi nenye ma upegbe le miapa nyigba yodi le gbegbe nyigba ji mawu ne yiro tsogbe dodore ya to yira ame gbogbo ado pa gbe le Yesu ben come amen.